ko para ngin sngongu yau jisu nakabinda ganega sngi ha ganega sngi buram jangka jimpun klempop tin rai jangka Maria Teisoti part Immaculate Conception jangka Maria Teisoti iduai lemba ka jing asylum jangka Maria Teisoti nakabinda ka jing dumu jangi bara iduai ru nakabinda ka Seng SABS Sister Batre Batni Kabba Kirake Yaga Sni Seng Yaka Seng Rinium Junkie Baka Bor Jisu Kanang Seiso Halo Junkie Bad Kinsopin Dimairu Jing Smai Junkie Mindakasni Kumgadak Kashin Junga Jing Shakri Ya Utrai Jing Shakri Ya Uble Niduairu Nagabinda Rosario Sopo Badon Hapadeng Jimpang Ba Ubatia Hospital, Ba Jisu in Pencoit, Duaira Nagabinda Odilia, but smiling, Simbai, Baknio, Yakajinghai, Kajinkorku, Halo, Junki, Kamtame, Kajinko, Jing Lai Lu, Nagajing Shitam. Iduai Nagabinda Kajing Dumu, Jungishi Meshimet, Baka Bor, Jisu and Pau, Halo, Jungi, Kamtame Hakaneka Sniburam, Junga Maria, Teisoti, Bad Niduai, Kamtame Hakaneka Yama Duvend, Bagajimpen Krejongi Baro Kalanga Basizo. Hakerteng uppa badukon badumen sim bakun. Amen. Kajing aye jungu trai jungi uji sukri. Bad kajing I jungu ble. Lem bad kajing yasilak jungu men sim bakun kindon rengad bad pi. Rengad bad piru. Tongin sangesh por ban kuslai halaga donur kamensiam. Habangi puson halor kanega sniburam janga Maria Teisoti ka Maria balapun klempop tin rai. Ngingi don kamban trangka ju ka jinglong haka jingim. Hoit ngi baro laka yangi haka pop lemba ka baptisma ngilalait luit na ka pop tin rai. Bad ngi kalalong ki kun jango ble haka jinga e. Henry namar ka jing talat buriu jangi ngingop shingop haka pop kawe hadin kawe pat man gasngi. Padu Jisu pen kan mau yangi lempa ka neka sngi buram pangiru ngi don kamban boot ya kanuksa jingim janga Maria Teisoti mallang ki bakuit haka jimut jimbarkat haka jinglam. Panginang bu jing dumu lempa ka jing asylum janga Maria Teisoti pamangiru nginang yo ya ka neka jinglong kuit haka jingim jangi. Lese bunsin haka yahat ki yang jangi ngi lepop. Bunsin ngi jingai no now Jisu. Haka jingkwa jangi, haka jimmut jangi, haka jingle jangi, haka kran ki khana jangi ngi lepop. Inang ko slai halaka do nut kamensiam. In karpadi au Jisu pen kud yang ina bara ki ngi pop. Jisu bet map yangi sait kud yangi na kinigi pop baro ki bangile ngi rai kud na do kadonut ban ina eka pop bandup janbat me nga plam how blay badan bol baro but happy ko himmen popara bangala le pop shibun e daki jim parkat daki tin daki kam daki jingle kle daka jingle palanchanga daka jingle palanchanga Daga jingle palan bakra pe janga namar kata nakarpadi ka Maria bakuid kabaya isa ka Teisoti ya tiangen bakiri koi badia pi ko himen ko para benduwai na kabinda janga how try ublay jangi ublay badan bor baro ni sene yangi badandala mapigi pop jangi unyalam yangi shaga jinge mbam jikut amen.
ngenia duwai ngi duwai nagabenda ki jing tumu shimet jangi ngi duwai nagabenda ki bapang ki bashitam keleng ngi duwai nagabenda ki seng SBS sister batre bangi kadba ki rake yagas ngi seng yagas seng riniam janki pat kadba ki pendimairu yaka jing smai riniam indagas ngi sashasin ngi duwai nagabenda janki Niduwairu nagabinda baro kibrio kibala sakama bakindo anpai shaga jingkoi shaga jinglong koi kau hagaba kilastang ega jingim jangi lembaga baptisma ai baka Maria teisuti bapun klampop tin rai kanang ya side nagabinda jangi koblei me uba Daka jimpun klampop ten rai yaga teizoti melapen kre yaga jakasa kababit dor nagabinta ukon jame ngikarpat ba kumba me pelait yaka naka jingto bria barro daka jingiap jong ukon jame yakaba mela yo ilupa kumda menai ba lembaga jingasai lem janga mangiru ngilong kibakoi pangin wan hakama jame Dau trai jengiu Jesu Kristus kun jame uba im bat sansha rengkhat bat me haga jingelong kawai jengamen sim bakui ublei junom la junom Amen. Utrai ublei ula kodia u badla ong ha u ha ei medon ula ong ngala yot sngewi ka jing sawa jong mi hakak per bat ngala shepting na marba ngala lingkuj kum tau la buri yala de ula ong mano bayathu ya mi ba mela lingkuj hatu mela bam na uding uba ngal hukum ya mi ban ombam ubri ula ong kakentei bala ai bakan don bat nga Bakala ai hanga yauso jong utau ding bat ngalabam te utrai ublei ula ong hakata ka kentei ka ei ka ni ka ba phala le ka kentei pat kala ong upsen ula shukor nga bat ngalabam utrai ublei ula ong sa upsen namar ba milale ek ani latimya mi palade ki jinri baro palade kimrat kimreng baro men sayai da ka po jong mi But men sabam dau kandau paro silenter ka jing im jong mi ngan bu ya ka jing ya shun hap deng jong mi bat jong ka kantei hap deng usmbai jong mi badu sembai jong ka une unsa yo ban yo roj ya ka kli jong mi bat men ap thap ya ka khondong jat jong u bre ula ai kerteng ya la ka tanga ka im namar ba kala long ka kemi jong ki ba im baro ka tin jong utrai Kasam kandai bu pra kan bar nyos pa prapunyo. Kan bar nyos pa prapunyo. Roi hu trai, roi jing roi temai, bu legi kam jing roi ka ba temai,
tingin bayay ne utray uba kakular mula ayu Israel Rai utray rising right and my buleki kampala Ibaroshi pertegila yoi Yakabor bapeni mubeitangi Yarisa dating men bertebaro Raya roya kenoyu bleitangi Right, writing right and my Uleki kampala Kajing pule na kashithi Paulos bakhoch ki Kristan ha Ephesus. Enero ya ublei barukpa, chungutrai chungi Yesu Christ, ubala kerku yangi ha Christ, dag jing kerku bakan jaman simba ro ha kijaka beneng. Kumba ula chid yangi ha Christ, shwa kajing seng nong rim ya kaperthei, bangin long ki bakhoj, bat ki baklem thobria ha khmat chung u. Ulamang lupa yangi ha kajing ij, bangin long ki khun chung u dau Yesu Christ. Katkum kasandur jong kamon jong u. Nag banta kaching ero ya kaching ai badon burom jong u. Kabau ula the sei halor jong I hau khun ba I jong u. Hau Chris katkum kasandur. Jong uta upa penya ki ai baro katkum kaching start kamon jong u. Yangi ki balakermen ningkong hau Chris. Lachit badlamang ban im. Nag banta kaching ero kakupu rom jong u. Kaktin jong utrai. Subhayang Alleluia 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 Kublei kumaria kabadab da kaching ai utrai udam dapha lakar khuya phan ap dei hikan thai. Alleluia 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 Utrai undon ringkat bat pi Ringkat bat biru Kajing pule naga gospel bakhoid katkum ulukas Kaburom hami kutrai ha kata kapor lapha ya u angel Gabriel na ublay shagashnong ha Galilea kabakarteng Nazareth shakaway ka thay suti balayate ktin badway ubriyu ubakarteng u Joseph nakajait u David barkakarteng kataga thay suti kalalong ka Maria ulawan shaka bat ulaong kublay kabadap daga jingay utray udon batpi Henry kala kuslay jingmut ya kataga jing ong bar kala perkat kamut ayu kataga jing kublay te iwangel ula ong hakam WhatsApp ting ko Maria naba pila shem jingay bar ublay bar hakmi pinsapun hakak po jungpi bar pinsa kha ukun bar pinsa ay karteng ya u Jisu un salong ngo bakrao bar en kot ya ukun jongo baklitam baru try ublay un sa ay hau ya kaket seim u David ukpa jongo bar un sa sinshar halor ka ing u Jacob shi junom bar ka hima jongo katnom kutshu kamaria kala ong hau angel kumno ken kane kalaban long naba ngamdon utnga
Utau angel ula ong hakam, umin simba koid un sahiyar halor jungpi, barkabor junga bakletam kan sakhasir ngiu yapi. Namar kata, yaukun uba enka en sakot uba koid ukun jungu blay. Hakme kekur jungpi ka Elizabeth makaru halaka jinglong teman kalapun ya ukun sendrang. Bat unai ulong ubenai bahendrium berkata ya kaba niu kaba lengki nabaha ublay omdon kabom laban long bar kamaria kala ong hakmi ngalong ka sakri utrai aikan long hanga kat kum kaktin jungpi markumta u angel ulalait no. Ka gospel jong utrai Katia roya migo Chris. Kohimen ko para bayir hautrai Jesu Chris mindakasngi ka balang karake yakasngi buram jong ka Maria Teisoti ka jimbun klem pop tenrai ya ka Maria Teisoti. But kane ka longasngi kawai niam sngi kraw niam. Balada ngi puson halor ka Maria Teisoti but halor kane ka sngi buram ngila ban yo I ka balang ka itoin ya ka Maria Teisoti ka balang ka buram ya ka Maria Teisoti bad ka balang ka ai kerdan kerpang ya ka Maria Teisoti na kata ka kerdan ka ba ka balang kala ai kam juhiar kindi atru. Hagini gisngi kala don bun ki jingya keren don bun ki jingkeren tad buram ya ka Maria Teisoti nadu kapor upaba kuit poplio ula pinmi kawe ka jingto halor ka Maria Teisoti ka bakerteng mater populi fidelis kay ki jingmur jangane ka document kaneka jingto bakuit na upa bakuit ka keren ka Maria Teisoti kalong ka kami jonggi bangit baro mother of all faithful baro ki bangit how Jesu ki pidiangru ya ka Maria Teisoti kum ka kami jongki baro ki bangit ngidon kawe ka kami bad kata kalong ka Maria Teisoti. But lemba kaneka jingdo upa bakuit but ka balang ka kendu yang I bangi deban long kam riu balaya ka Maria Teisoti. Kam shimla ong yang I bangi deban sange ban idia ka Maria Teisoti. Kam shimla ki kai yang I bangim deban long riu balayashu but ka Maria Teisoti. Kam shimla ki kai yang I bangi deban sange ban duai rosary. Kamshim laki kai persha yaka jingriubale kabangi donadu bastang jongka balang yaka Maria Teisoti. But lada ngikuha ban sautu kam kindiat halor kane kapang. Ngidon kam ban sautu yaka jingi kai jongka balang. Haka balang Catholic ngidon sautili ki dogma kabaki kai shapanga Maria Teisoti. Dogma kabamut kajingi kai kamjula ban kella ne kamjula ban pen kella. Kane ka dogma kabamut ka penshang nongarim halor ka ketinu bale but kamjuru halor ka tradition halor ka jingi kai kabahiar pateng nadu bastang. Bad dogma kalong ke jingi kai bad ke jimpen scam ya halor kano ke jingi kai kabang isnawutu kalong kabawan na uble bad
ka dogma kala penskem da ka magisterium jangka balang ya ka jingikai kaba klidu jangka balang Catholic bad habangi ongi don southli ki dogma kini ki dogma baro southli shapanga Maria teisoti ngimlaban penkala ngimlaban penkala haka balang i don dogma haka balang i don doctrine kalong ke jingikai kabangi iopidiang na kabalang haka ba shim jingmut na ka katin uble kumjuru halor ka jinglong uble theology but ngi don bongi doctrine henre ka dogma kalong ia per na ka doctrine namar ka dogma kalong ka jingikai bamlaban penkalla omlaban penbet da mano shisin la penbana dogma kata ka dogma kan yaine shijunom hakabala lada don mano ba persyang ban hikai persya ya kanega dogma kan kalalong heresy kalong ka jingikai bakala badminta ngilaban yo i katno tiligi dogma kadon halor ka Maria teisuti kalong southli house name sauspa laipo uwe haka Ephesus council balashang ha Ephesus kabalang kala penskem baka Maria teisuti kalong Theotokos kakemi jong uble balik kalawan kataga jingikai namar kaladon kawe ka heresy jingikai bakala na Nestorius bala ang ka Maria teisuti kalong tangka kemi jongu Christotokos henry ka balang kala pinbait bala ang ba ka Maria teisuti kalong kemi jongu Jesu namar ngimla ban pen kaladia ka jinglong jongu Jesu shaka jinglong ubriu badu ble namar hau Jesu ngidon baro teligi jinglong kabangimla ban penyaper de nagadaga daw ka Maria teisuti kalong kemi jongu ble nangda house name sanpo lai haka Constantinople kalami kawe pat ka jingikai haka dogma kalalong ka jinglong soti bamjukut janga Maria teisoti perpetual virginity ka Maria teisoti kalong teisoti baro shijunom bamju kaba komlaban pinkalla yakaneka jingikai kaba mod perpetual virginity bad haka Lateran Council Sachasin la penskem yakane house name Henrius pa saupo kindai halor kane ka perpetual virginity ka jinglong soti bamjukut janga Maria teisoti nangda house name katpraspa sanpo sau upop Pius kindai ulap penskem sa kaway pat ka dogma kalalong ka dogma halor kaneka sngiburom kabangireke ka jimpun klempop tinrai ya ka Maria teisoti but kadon ke nongrimru halor kaneka jingikai namar house name katpraspa laipo ka Maria teisoti kalapao siya kaway ka Rikuit Catherine Labore barla penshaya ka halor kaneka pang ba ka Maria kalalong kakumi bala pun klempop tinrai kabamut ka krancha panga Maria teisoti ba nadu dangka kaba uble ula muddur bad ula mud ba kaneka de balang ka kami ula penkre yaka nadu ka kpa ka kami anna bakalong kabaklem pop tenrai but hadin kane katpraspa sanbopra ka Maria teisoti kalapao siya ka Bernadette halur but kala kikai biang yaka bakalong ka kami kabapon kalem pop tenrai kabamod kane sngiburam kakikai yangi hadu katno ublayula penkre yaka Maria teisoti banlong ka teisoti banlong ka
kende bam don pop ten rai kumbang isngap na kanega jing pule mendakas ngi nadu ka pop jong kimi ki pate men jongi kalakiaria ka pop ten rai Henry ka Maria te suti pan kampadon kane ka pop ten rai kalahiar haka namaru bele ula yamir jeng mod ula tumu bakane ka kende kade ballong ka yaper namar kane ka kende la jid lupa ballong ka kemi jeng ukris bad kade ballong klam kano ka jing dingit ne ka pop haka jingim jongka Banangda ka dogma ka basaw halor ka Maria teisuti kalong jingshim no ya ka Maria teisuti met badmen siyam shabaning. Kaneru kalonga ka dogma la pinskem dawu Pius kadar house name katkindais pa sanpo. Bangad lempa ka ne ka jingi kai ka pinskem biyang ya ka jingi kai baro ki dogma kadon hakabalang halor ka Maria teisuti ke Theotokos bad ka jinglong soti bamchikut janga Maria teisuti bad ka jimpon klempop ten rangaya ka Maria teisuti lada kala longkum ne kade balong ru ka bakoit bad kalong ka ba job ya ka jingiap bad uble uraya ka shabeneng met bad mensiam namar ka Maria teisuti kala job ya ka jingiap namar uble ula penkreya ka uble ula kerku kerpang ya ka hakane ka do nagata ka daw haka gospel minda kas ngiyos no ba haba wangel ula wanai kuble ya ka Maria teisuti ka jingkuble kalong ka Maria ka badap da ka jingaye ublehi ulapayaw angel penbana ya kane ka kubor but ka bapeni shai ka daryangi ka Maria teisuti kalong ka kende ka teisuti ka ba kerpang but kalong ka kami jongubale ko himmen ko para kadbangi puson halor kane ka south liki dogma ngi yo i ha kane ka jingi kai jongupa ba kuit Pop Leo, ngimshim yo i bau ketaya kane ke jingi kai. Shim la kren eye halor kane ke dogma. Haka mater populi fidelis. Pinban udang kindu yang ibaro ya ke rukam bangi deben burom ya ke Maria teisuti. Ya ke rukam bangi deben id ya ke Maria teisuti. Ya ke rukam bangi deben kindu burom ha ke jingim jongi ha ke ingasem jongi. Nangda ladangi peit haka balang ngidon ke jingduwai rosary shimla kraneye halor ke jingduwai rosary ula shimla kindu yano yana wadnum duwai rosary bad kumjuru ngila banyo i haka balang catholic haka liturgy janga balang catholic ngidon kumba katsan tiliki sngi bukrpang banken mau haka liturgy janga eucharist bakoin ngidon light tiliki sngi crownium ngidon artili kisngi buram ngidon kumba pratili kisngi kenmau kerpang ya ka Maria teisuti kumjuru artili ki optional memoria kabangila banjid nahalor kane katkum ga local churches katkum ki bishop katkum ki diocese katkum ki jakka bala paw ya ka Maria teisuti ngidon kumba arpo henyo tilikis ngilabu kerpangoro banken mau burom ya ka Maria teisuti katkum ga jingwan paw ya ka hakiberiyu ban wanra ya ka kubor ban ki kai yang ban jan badu Jesu haka juga dur ladangi peit ya ka litany janga rosary ngidon kumba sanbu tiliki kerdan kabangi bu barabor haka jingduwai litany ya ka rosary haka ba ude upap Francis rula benrap katto kanno tiliki title bad kanega litany janga jingduwai rosary bad ngidon buon jait ki jingrujbale haka balang Bad habangi puson halor baro kane ka binda janga jingika janga balang ngimshim yo i hangno baka balang ka kap kikai persha iyaka jingim janga Maria teisoti kumjuru kumbangius ngo hakene ka porba menda ngala yo i born ki social media
kikren tad burom ya kabalang ne kikren tad burom ya ka Maria teisoti om judon kum kata ka jingi kai ye ka mi na kabalang Catholic halor ka Maria teisoti pinban ka jingi kai ka wan changi sashazin ban kindu ya ke banget kumno ngide balong kibariu baleha ka jingim namar ka Maria teisoti kalonga kami jangu Jesu bad ka jingriu bale jangi ya ka jingi jangi kam judu lano lanoru ha ka jingim jangi ne ha ka jingim janga balang henre haba kiburiu kiba wad ya kalat kalindi ban kren tad burom kidon laipo rukam ban kren tad burom henre kum kata ka jingkren tad burom kannum penduna ya ka jingim jongi ha ka balang kannum penduna ya ka kerdan ka bangila Aisha ka Maria teisoti nagata ka daw ko himmen ko para ngide ben kusiar tendeng ha kaba ngisngap ya ka jingi kai jongki beriu ki bashim kabu ha ka social media ban kren tad burom ya ka balang ngide ban longoro ki baduwai nagabenda ka jinged bakalong ka bayaine namar ngi im ha ka ne ka juk but don't born ki jingale don't born ki jingale persha ya ka jinged don't born ki jingale kaba kren tad burom ya ka balang kadbang idam ngandang im ha ka ne ka juk ngide ban long ki ba treshitom ban kindiu ya ka jinged namar ka jingim jongi haka balang kambat stang tang minda henry jingim jongi haka balang Catholic kalastang nadu kaporu Jesu ula shashitom ula shayam ula mipat badula kiusha beneng ka jingyalab ya ka kubar baba kalastang lemba ki apostol kim shimla karan shizinro persha ya ka Maria teisoti bad kim shimla kindu yano pangimde banlong riu bale bad nadu kata ka por ngilaban yo I ka balang kala roistet lemba ka jingriu bale jongi shaka Maria teisoti namar ka Maria teisoti kala yad ringkat bat ki banget man ka por ha ka jingim jongki ka Maria teisoti kala yad ringkat bat ka balang man ka por ban kindu yengi bangi don kam ban yidiau Jesu ka Maria teisoti kam shimla ong shisinru bangi ngide ban burom ban ngide ban maneya ka Maria teisoti ka wan pau habar ki jimpau jonga bangi de ban yidiau Jesu bangi de ben kela ka bamol ngide ben yino ya ka jingim jonga pop ngide ben duwai na ka binda ka parte pa ka parte kam soto ya ka jingar do jonga jingim badu Jesu de na ka ka daw ko kemen ko para haba kiburiu ki yosno kano ka jingika isha pang Maria teisoti kishim kabu ban kran ben na marba kis ngautu ya ka kerdan ka ba kerpang ka ba kabalang ka Aisha ka Maria teisoti bad ka uksud klein ba ban tenjo yangi nama ruksud utip ya ka kerdan kerpang ka ba Jesu la ya ka kamila jong badena kata ka daw bonsin uksud ustang ban trekam hak lemba kibriu bami sautan nad bangi ngijangan badu Jesu te uksudun penshoy bon kibriu ban kren tad burom dena kata ka daw ngide ban long ki ba huziar man ga por ha ka jingim jangi bandub yadaya ka jinget ban kindiu burom ya Jesu but kindiu burom ya ka jingi kai jonga balang but ban bat triang ya ka jingi kai tenrai jonga balang kum ki dogma kum ki doctrine but ngis autu but ngide ban nget ba ki dogma om jula ban pen kala da mano nagata ka daw kibriu habaki ong kinno ya upabakuit ne ki ong o upabakudu kershan minda bangim don kamban burom ya ka Maria teisoti ngim don kamban duwai kata kadeke jingtok na kato kanongut kibriu upabakuit shimla ke kai bakala eye kabalang kamju hikai bakala eye namar ngide ben sautu kabalang kalong
kaba yaid daka jimparasad jong mensiam bakoid. But news ngominda hakinege poro paba koid pop lio ulalesha Turkey. Nio hadu katno ulayang scam nagabinda ka jingay. Warla da donga jingtarwana kitaki non penya jongka takarine no ki klidu jongka niam kila ong yang induai hakamos kula ong nganum treben duai namar kane kamde ke jaka bangade ben duai ngadon ki imane badula kren scam ula yang scam naga benda ka jinge naga taka daw habaki bruyu ki syam kabu ngide ben paisha ka jingi kai ba shisha jongka balang ngide ben idia ka jingi kai jongka balang ngimde ben du jingermen habaki bruyu ki kren hangne hangdai kano ka dur maki kamde ki nongi kai jongka balang makikimde nambataya ka dokma jongka balang henre ben bataya ka jingi kai pat ka dokma jongka balang ngidon ka magisterium ngidon ka jingi kai ba klidu jongka balang de nangdo kami ya ka jingi kai omde ki social media ki batai hangi shapanga jinge omde kato kat nongut ki nongdo kubo ki de ben batai shapanga jinge Nagadaga daw ko himmen ko para habapi pet kano ka jingi kai kabawan na ka social media pide ben khuziar namarngi im ha kane ka por janga AI artificial intelligence don bon ki buryu kilaban pen kala ya ka sur jongo pa ba koidru lemba ka AI don bon ki buryu ki belaban pen wan dur ya ka dur jongo kino ki buryu lemba ka AI but kilaban ki kai kinriang yangi ngideben kuziar namaru jisugi ula maham yangi namaruk suid u kris lamler u wan hakadur kabangim boy perkat ngi haben kuziar ya ka jingwan jonguk suid ha ka jingim jongi lemba bon kum kini kidur namaruk suid ulong kumusuri upong ya ka sni jongukon lamborod ban pengait bi jengi henre ngimde ban ngait ngidon ka jingi kai kawan na kabalang peitia ka jingi kai na Vatican bad ngidon Vatican news ha kum kini ki jingi kai ngide ban ngap ngide ban wad habang ngidon kano ka jingar tatin halor kano ka binda jang ka jingait wad ya ka jingshisha kamla ban kala kum ki dogma kilong ki jingshisha pa pensyong nongerim halor ka ketino bale bad kum juru halor ka jingi kai ka bahiar pateng bad kamla ban kala nagadaga daw ko himen ko para hakane ka sngi buram janga Maria teisuti bala pun klempop tenrai ngide ban sngokumen hapo jangi namar kabalang ka id yaka kabalang ka burom yaka henre kabalang kamju mane yaka bad kane kalong ka jingya per kabangide ban samutu bad ka Maria teisuti kalong mater populi fidelis kade ka kami jong malaki bangit kama she is the mother of all faithful kamju kirlaga taga jinglong kabalang ka sashazin ka penskem yangi lemba upaba kuit pop leo she is the mother of all faithful bad ngideben ngideben mat burom iyaka bad ngideben duai lemba janga ai bau jisun karku kardo yang imentakas ngi kadbangireke yakasngi burom janga jimpun yaka Maria teisuti klempop tenrai jisu bai karku kardo yangi pensle yangi penkantang yangi bangiru ngindup laban yaka kami beneng jame kumba mela bangiru ngin roy haka jinged bat ka jing shirham ka jinged kumba ya ka kami baneng rengkat bat me en ya ro ya utrai Jesus Christ ko himen ko paratongin playa ka jinged ka jangi banginum longki kun kiba yait sakama da ka jinged kaba ai pateng da ka balang nagabenta jangi nga nged
hau blei upa ben bor baro, unong tau kap nene matkakendo, badhau Jesus Christ ukun barwe jongu, utrai jongi, yau balapuna mensim bakui, yau balakana ka Maria tesoti, ubala shale ben hapo Pontius Pilatus, la sanar pnayau, layap latep yau, ulakia shakibayap, hagasngi kabalay lamipat na kibayap, ulakiu shabene, ushang shakamon ublay upa badan bor baro, nang taunwan pat ban bishari kibayim bakibayap, nang ngayon hau mensiyam bakoy, kakabalang katolik bakoy, haka jingya silok kirikoy, haka jingmap ikipop, haka jingmi pat kadom, haka jingim bam jikut. Amen. Haka negas ngi borom jangka jimpun kamaria tesuti klempap ten rai, inang duwai, nagabinda bahara ke jing dumo jangi, iduwai nagabinda kabalang bakoy, nagabinda upa bakoy pop liyo, nagabinda ki cardinal, nagabinda ki bishop, nagabinda ki lindos oblay, nagabinda ki rinium, nagabinda ki mangit barho jangka parte, ay baka bor janga Jesu, kanam pau lembaga jingi kai, lembaga jingim jangki, pangilang ke ba yalong kawe da ka bor jangu. Giduai nagabinda baro ki bapangi bashitam. Giduai nagabinda ki buryo badon haki ICU haka hospital ke balingam insiyam baka jinget kanang sutir hapo jangi bakinum do jingkarmen wat hapadenge jing jinjar baka jingisne ka jangu Jesu kan penkoit pen kia yaki. Giduai nagabinda baro ki bala sakama. Giduai nagabinda baro ki bashayalam bakala dakino kino ki jingi kai kinriang jangane ka parte menda. Bakin long shisha, kiba wadi ka jing shisha, bakin yai neha ka jing shisha, bakin kintiyo burom yaw Jesu man ka kelip mat aga jingim jangki. Iduwai nagabinda baro ka mission, baro ki ministry kerleng, iduwai nagabinda ki sen rinium, iduwai nagabinda ki lindo, iduwai nagabinda baro ki kam gijam, baka long ka basaizo aga jingim, iduwai nagabinda ka seng SBS, ki sister jangi ki batrebangi, baga jing domo jangki, ka jingim jangki baro kalong ka nuksa baba yekiwai, bakin dup langaban penpriang yaw Jesu haka jingim jangki beriu lemba ka jing id kerpang ya ka Eucharist bakuid iduai nagabinda baro ki beriu ki penkre nagabinda ka Christmas haka ne ka ayam advent bakin nong ki bashim kia ya ka jingkon jangga balang bandup ban pai yaw Jesu bandup ban pai sha ka jingait bakin dup long ki ba penpriang ya ka jingir ka jangu Christ ipan ya kene baro dau Christ utrai jangim. Amen. Shem gambar lais pa prapusan. Lais pa prapusan. Yang try can run ini kijing terwajongi kisobaba jokajing Minda ki sister jungi kin pin dimai ya ka jing smai ya ka sang riniam jungki ka banginang duai na ka binda jungki ha ka ne ka par.
to ya duai ko himen ko para baka jingkinia janga ba jumpi kallang ka ba priang hon hau blai upa badan bor barro To try dan yang jingnya nagti jonghi. Nagamata ngiro pat kapuron ka kateng jong. Kachimento yang ibe kabalang baku jong barogwe. to snowsene ben pediang ya ka jingkinia ba perlait im kabang iterwa hame ko trai ha kane ka sngi krau janga jimpun clamp up den rai ya ka maria ti suti bala kerko ba to ai kumbang i plang ya ka ba daka jinga e ba mela ai lupa am shim lakta ya ka daka no ka jing to bria kumda daka jinga sai lem janga en perlait ingi na ba ro ki pop da ukris utrai jangem Amen. utrai undon rengkat bat pim Ringkat batiru. token diu yala ki donot Ngikan tiru ki shall try. dongin aingu ya utrai ublay jangem Kashong hok bat kade. dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadeti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenran ko pa bakoin ko blay badan bor bat bam chikut namar melari ya ka maria teisuti bala kerkutam na baro ka jingtingi janga pop tenrai pakunda haka enda la pendap na ka jimpura ka jinga e jame men penkre ya ka kami babit dor ya ukun jame but mekado ya ka jing stang janga balang ka kurim babriyu jangu ka baklem jing do bria ne jingsti eye namar maka ka teisuti bakuitam kala de ban ka ya ukon lamborot balului uban pendam no ya ki pop jangi melabu ya ka kam halor ban ya ki weipad ba kan long ha ki pai jame ka nong karpa jangi jinga e ba ka nong muna janga jingkoin ba kumda rengat ba ki kinhon ruai jangi angel ni ro yame ba ni pen bana da ka jingkamen Bakun, utrai umleki pat, neng pertesa wada kaburam jomi. Usana, usana, turai umlesha strong. Usana, umle juno, and yaro. men ko para ha kene ka por kentang tam nginang trang na do ka donut banginang yo ka jinga e banlong ki kun ke bakui kom ka maria te soti ha ka jinge jangi ha ka jingem kristan jangi dashisha melong obakui ko trai ka teme jang ka jingkui barom namar kata ngi karpadia me to pen kuit pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka pa ya umen sim jame kum ga umjer halo janki bakin kalalong yangi kamet bakas nam jangotrai jangi u Jesu Christ hakapor baladino yavu badala ka mons ngba ulapdiang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu pada ka baingu yame ula kedia yavu badulai halake senran u ong to shim bat bam nakane pi barro namar kane kalong ka medjanga ya ka banaiti naga benda jampi Hakaju ka rukamenda lalaya bam ulashim ya kakuri bada ka baingu biang yame ulaya ka halage senran u ong
to shim bat di na kane pi baro na mar kane kalong ga kuri janga snam janga jutam batimma ibat bam jikud ya ka ba en pen mi naga benda jampi ba naga benda ki babon naga benda ka jimmap ikipop to le ya kane ban kan mau iangam ko snam bakardor jangu Chris to pen koid yangi pen koid ya ke men siam hadim pen koid pen koi pen kia ya ki bapang ki bash tambaro ya da yangi nau bamen ka jimaya jong ka jinget Katasin bagi pamyuni upu Badni dia kani kakuri Ni pen benang kacing yap chong mi kotran Tadhadu namar kata ngi ke bapen mendaya ke jingia bad ke jimi pa jangu ngi tarwa hame go traya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da ai ngwai dem namar mela nyu yangi ki babit penya hakama jame bad ban shakriya me da ka bas nge veret ngi karpadia me ba ngi ke bayo binda hakamet bad ka snam ukris ngilong ke bala penya te lekave da omen sim bakoi Token mau kutrai kabalang jongme kabala priang hasatla ke perthai barto penjenaya ka ke jingid renggar bat uliok pabak kuid jongi ibil bat marben bishop jongi bar baro killing do bar kirinium token mawlam ru ekhin man ki para shendrang bar kin thai kibala yo tiada ka bakrman ya ke jingme pan bar ya baro kibala klarno ha ke jingis nei jongme top diang ya ki shag jing shai ka khmar jongme thois ne yangi baro ngi karpadia me Barangad bar kamaria tei sudi bakhoid kakmei jongoblai u Joseph bakhoid kurim jongka ki apostol bakhoid u Francis de Sales bakhoid bar baro kuri khoid ki bala pen sngo bhaya me pateng la pateng ngindop long ki babit bani benthalem hag jingim bam jugut bar bang ini yaro bar pendon borom ya me dau khon jongme u Jesus Christ Dau lembadu badhau Kanlong hame uble upa badan bo Hake jingelang kave jungumen sim bakut Baro kaburam bad ka jingyaro Junom la junom Kohimen ko parat ngin duwai nga binda bahara ke jing tumu chani pau jisun pediang yangi pau yarap yangi ru panyai rangkat badu lemba ke jing sai lem janga kemi beneng jangi bangilang shisha ki kristan ki bacanai ki bakuin kam dame ha ke nega yam aduend ki pin krekoi naga binda ka jingwan jangu trai ha ke jingem jangi iduwai ru naga binda ka bible convention ha ke nega sngi sai jain pat ke jingar ku ya ka kaying batimai hakabangi alhap retreat bad ki jakasa jogeshin rang bangi duai kat bau bishop badu provincial uban ban pindap ya kane kam ngi baro ngi yo jingger ko ke jingai halo jongi kopa jongim ubaha bening kalong bakoi ke teng jongi kanwat ke hima jongi kanong kamon jongi hakan ke ubaha bening toai ngi menta jimbam jongi bahala gasmi Pato map yangi kering kalchoni, kumbangi rungi map ikaberes niyo yangi, padwagalam yangi shaka jimpen shoy, henry tapalait yangi nagabasiniyo. To palait yangi ngikarpart ko try nagi jing siniyo baro, haka jing spoon jame, to ay jing suk jing sign hagis ngi jongi, knamba daga jing yarap ka jing isne jame, ngilait baro bon aka pop, ban nginyo jing edan nagi jing jinjar baro. Kadbangi dangap kemelendi aga jingarmen bakoid, but ka jingwan pa junganong penim jungi u Jesus Christ.
Namar ka jome ka long ka hima, ka jome ka bor ka buram, junom la junom. Kotrai Jesus Christ may ubala ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pe digi pop jangi Henry ka jingai janga balang jame badha ka jings pun jame tai hakai ka jingsuk bad ka jingata le ka we ka kum ka mon jame mame uba im bada basensha junom la junom. Amen. Ka jingsuk kotrai kandon barabo rengka bat pi Ringkad bat tap da ka jingido Christ tong ini ai ngu markelia. Hakami ukun lambro jang oble. Hakami bakit naga pop jang perte. So kita ke bala kor shaga jinga wai jang ukun lambro.
yame ngimane yame nagabinda kanega sngi buram kakaba melapin kan mau sashazin ya kekerdan kaba melabu nagabinda kakami beneng hakabalang barokawe hakajinge jungi kakalang kakami kaba ainuk sahayangi namar melapin gre ya kanadu kapor balakaya ka balong kakami klempop tinrai balong kabakui balong kabat soti balong kakami jame karku katrai jisu pensle yangi ko jisu haka bangela yopediang yame haka jingim jangi haka dolu jangi haka mensiam jangi menangin dia buram yangi bangindup lang ban yeshir hem yame haka jingim jangi karku kardo baro kini ki himmen ki para ki bashimmen da haka nega mas bakuin ai baga jingim jangi kalonga baseizo ko jisu pen goi pen giya yaki bagin lang shisha ki bari bale ki bakuin haka jingim hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Gidwai gajing duwai nagabinda usnem jubilee Kopau bahabening ai baga jingate kabamela ai hangi haukun jame Jesus Christ u humen jangi bat katlij ding janga jingit ya kaba la klang hakidonu jangi dau mensiam bakuin kan kersiu biang hapo jangi ya ka jingkermen bala kerku naga binda ka jingwan janga hima jame to ai baga jinga e jame kan penkala doringi shaki nombet bam jutai usumbai janga gospel to ai baki tugi sumbai kan penkala dur nashapo kalombriu kamenbriu bat ka prathe ka mariang baro ka wai ha jinkmi lindi batikana janga beneng batimai bat ka prathe batimai haba endala job tiao ya ka bor janga jingsnium kaburam jame kan ting shine junam to ai baga jinga e janga jingle kamen kan kersiu biang hapo jangi ki pilgrim janga jingkarmen ya ga jingang nut naga binda ki spa janga beneng to ai baga ta ga ju ga jinga e kan pin briang ya ga jingkamen baga jingsuk jangunang siu spa jangi ha satala ka perte hame ublei jangi ya bala kerku junam kan long gaburam baga jinga ro junam la junam amen kopa jangim ba meneng long ko kui ka teng jome kan wan ka hima jome kan long ka mon jome ha ka kendau ba ha beneng to ai ngi menta jimbam jingi ka bala kasni bato ma bingi kring kang jingi kumbang ru ma bi ke balasni yani badode lam ngi sha jimpen shoy and to pla yengi na ka basni amen kublai ko maria kabadab de jing ai e utrain bar phala kurkuya pana plengente bala kurkuya sopo jong pau jisu ko maria ba kuy ko mi jong blai duai na kabinda jungi ginom pop minda bra ka por ka jingyap jingi amen kaburam hau pa hau kun bana men sim ba kuy kumba balong ka ba mening kom kum juminda ba bo junam la junam amen to nginia duai to angai baga sakramen kaba ngilayo pidiang ko trai ko blai jungi kan pen koi hangi ya ki jingmong jangata ka pop na kaba melari ya ka maria balakarku haga rukam bakarpang haga jimpon ya ka kalem pop tenrai da ukris utrai jangim amen utrai undon rengka bat pim ringka bat piru ngo ya ka kli jambi karpadi ka jingkarku karpang haga ne ka sngi buram janga maria teisuti pun kalem pop tenrai to ublei ubalemba ukun janga maria teisuti bakuin ulamon haga jings bun jangu pan suspa ya ka jait ben riu uns ngoba ban pendap yapi da ka jingkor ko jangu amen to pentip ha man ka por bat ka jaka ya ka jingeda jangata nakaba lemba janga la shem ba pilong ki babit ban pediang ya unong seng ka jingem amen to ai ba mapi ki bala yalum lang ha ka da ka jingri bale ha ka ne ka sngi burom jangka maria teisuti pon klempop ten rai pinra but pi ya ki jingai janga jingkamen mensiam but ki bainong bakenja beneng
Amen. Bat ka jinggur ku jong belai badan bor baro uppa baru kon baru mensiam bakuat kan hiar hat pi ban kat sa bat pi junom. Amen. Ya leisuk ban pen bana ka kubar babha jong utrai da ka jingim ka jompi. Yisangu yau blay. Ngin siem kenembar arspa nyebusan. Arspa nyebusan. Kadonu chonga kaya roi utrai. Come and sing chonga kashat mena ublei chonga. Uken mau nangta jinglong rit kashat rit chongu. Giben riu yanga kin yai kot kabala kerku. Upraborule kampala shakri jongu. Kabakut kanlong kakertem batanam jongu. Kami sayule lapateng benri. Ya kitut kiba ya shepting ya burom ya upeni borba kaksang tiba mayan jongu. Upen tut kika basarong pentumar jingu. Jing berkat bari kikra boru penyanake. Uken tiu kerdan ya kiduk kirang rikisu. Kaburam hauk pa brakun mamansim makun. Balong keba menikong ju mentawat pada bor jinom la jinom. Amen. Kodun urkuitam Jisu. Toi sneyangi. O Maria kunerab ki Kristan. Teduai nak benda jungi. Tanpa berkunam semakut. Amen. Ene royo Jisu Krist. Jinom la jinom. Amen.